update. Makar ovak sad ne izgleda, ali sada je kraj 11. mjeseca, znači pijem terapiju već 2 mjeseca skoro, malo duže. I ja moram priznati da već vidim da mi kosa manje ispada i vidim da tamo gdje je bila iznimno jaka minijaturizacija vlasi se to više ne događa, dakle raste do neke punije dužine. Primjer, ovo sve tu nikad ne bi ovoliko naraslo, to bi bilo jedva tu i onda bi krenulo ispadati. Također, ok, sad mi kosa malo ima proizvoda u sebi, također ovdje tu sve je krenulo rasti sa strane ove dlačice. Ovdje isto, tako da to je dobro. Tu iza isto. Tako da ne vidim vizualno nužno puno upgrade-a, ali već počinjem osjećati da je više kose. Does it make sense? Nadam se da da. Kao vraćaju se te neke dlačice tu. Tu isto. Ovo sve generalno je čvršće i raste. Tako zapravo izgleda normalno. Tu isto gore, ista stvar. I imam osjećaj da ne ispada više toliko. Nije da se nešto specijalno vidi. Uopće ne znam kako ću smontirati ovaj video. Nekak putem